Juni ili 21. lipanj. Ljeto danas bi trebao biti prvi dan ljeta. I što bi rekao Izet Fazlinović, po njegovom kalendaru, žerava. I moja trenutna lokacija, selo Turovi, općina Trnovo i neka polazna tačka za uspon na Treskavcu. S obzirom da je žerava, da je ljeto i u ljetnom periodu idealne ture planinarske su na planinu Treskavcu, na planinu Zelengoru. Zašto? Iz prostog razloga, obilje vode ima, jezera, ne morate tegarit vodu. Šuma, vrlo bitan faktor da se možete skloniti od sunca, da niste na nekom čelopeku. E pa tako sam i ja odabrao današnju turu, da otvorimo tu ljetnu sezonu s nekim ciljem. Put Sustavca, potom staza desno koja se odvaja za Oblik, za Zmijsko jezero, pardon. Dakle, Zmijsko jezero, vrh Kožnje neću penjati, ali eto, znači Zmijsko jezero, potom preko Olovskog ždrijela do vrha Oblik, s vrha Oblik se spustiti na Trokun Vrelo, s Trokun Vrela na Crno jezero, Kupanac, vjerovatno vidjet ćemo, potom Veliko jezero, Šišan, Glibavac i nazad. Od sela ponovo se ubadamo na ovaj makadamski put, jedan od monotonijih dijelova koji vodi prema Sustavcu. Ovo nam je vrh Kožljen, ovo vamo što vidimo su Zubovi. Informacije iz prve ruke. Na svu sreću nema obadova. Oni se pojave negdje između jula i augusta. I ovaj dio ovdje, pored Hasničkog potoka, zna biti veoma neugodan. Idu na vlagu, na znoj. I dosadniji su nego komarci. Sad za sad i nema. Sreća. Trenutna lokacija Gornje Lanište ili Laništa, još uvijek makadamskim putem idem prema Sustavcu. Raduje me jedna istina, da je danas promenada na Treskavci, planara naravno. Tako da, iako sam idem, u biti nisam sam. Evo, pričam sam sa sobom, to je istina.
a evo nekih 2,5 km do 40-45 minuta treba do Sustavca. Mislim da svako može do vode do pješačiti 30-40 minuta. Ja se odbajam desno, idem put Miskog jezera. Sve do podne oblika će me pratiti šuma i uspon, naravno neizostavni, ali ova šuma znači mnogo u ovim vrelim ljetnim danima. Staza je dobro označena, markirana, ali eto uvijek treba imati neki trek uza se. Solo hiking. Da, po meni samo eto treba biti spreman s opremom, s hranom, sa kondicijom, što je najbitnije, a još od svega dobro poznavati trasu kretanja, to jest tur. Sljedeći što bi trebalo da uradite, napišete nekome u grupu ili nekom od svojih bližnjih gdje idete, kuda ćete se kretati, tu rutu prenije da ljudi znaju gdje ste, šta ste, za ne daj Bože. I to je to. Sretno i vedro. Na nagovor prijatelja Emira, kaže malo reci o opremi, nešto u tim svojim videima, nemoj samo mlad bez veze. A evo da nešto ja pametno kažem, možda je pametujem, nemam pojma. Danas se sve može naći na Google, ali evo da kažemo, ja lično bez gležnjača, gvozderica ne idem. Ni u ljetnom, u zimskom pogotovo. Dakle, gvozderice, gležnjače, pod 1. Po 2, zaboravite na pamučne majice, na pamučne stvari, jer kad se oznojite, to se na vama sporo suši i onda nastaju belaji. Dakle, sintetika, dry fit, merino, vuna je najbolja, ali i najskuplja. Štapovi, neko će reći, je ovo vid penzionera. Ali evo ja sam krenuo sa planarenjem neki 2018. Ajde da kažemo tako malo ozbiljnije. I išao sam bez ovih štapova. I onda naravno vremenom probaš s jednim, pa onda s drugim štapom. I evo sada neizostavni dio moje opreme, jel? Zašto štapovi? Evo, hajde da kažemo neke manje bitne stvari. Štapovi, kad kroz neku gustu travu idete, jel, mogu poplašiti zmiju
itd. itd. A ono što je najbitnije to da vam pomažu prilikom uspona jer se odgurujete, a prilikom silaska amortizuju silazak, noge manje trpe, koljena manje trpe. Pa eto, bitno je samo sinhronizovat pokret i to je to. A došao sam do jednog mjesta gdje nam se račvaju staze, desno vodi prema Divovskom javoru, a ja moram nastaviti pravo gore, ili što bi rekli uznos. Dakle, ide u uspon, sad jedan teži. Staza će se polako sužavati, što znači pridržavati se staze. I to je to. Ovako kad se ispriječi nešto na putu, neki oboren, bor, jela, treba naći za obilazak. Evo ovdje je neko prolazio. A evo vjerovatno i ova staza dole može voditi prema Sustavcu, iako nema marke, ali evo, šumarstvo se pobrinulo za to da ima više staza. Ovako kad je staza podivljala, ako niste sigurni, pogledate trek, pogledate okolo po drveću markaciju, da li ima, evo ja sam upravo gore vidio na drvetu marku, znači ja idem ovom, a ne idem desno. Davno rađena marka, u dobroj mjeri je isprana s drveta, tako da se na nekim mjestima vidi, nije toliko ni učestala. Predno šume, čim izađete neku golet ili da je šuma prorijeđena, odmah je vegetacija bujnija i trava je do pasa. A kroz šumu, evo ovako idete stazom, pa polako. Ima tu nekih prepreka, jer staza nije odavno uređivana. Ali to nije ništa strašno. Opet je ljepše ovdje nego po nekoj bujnoj vegetaciji. Nakon nekih sat i 10 minuta došao sam do mjesta. Ovdje bi trebala da bude staza. Tu je i marka, slabo vidna i izlazna. Vrh Kožljen. Naravno ja sam rekao da mi nije cilj danas to. Ja idem put Zmijskog jezera, lagano, sigurno. Turov stan. Treba li reći da u ovakvoj šumi markacija je nužna. Ako nje nema, bez treka, sad pa sad se i gubite. Tako da, ako ne poznajete stazu 100%, onda trek. Jer evo, stablo jedno padne, malo vas skrene iz puta. Ako je loša markacija, vi ste se, a evo marke tu na drvetu. Sreća je, pa je ovdje već neko prolazio, pa da kažemo da imamo utavanu stazicu. Vidite, prolazili su, ovdje imaju malinjaci, onda opet se gore ulazi u šumu.
ide dalje prema Zmijskom jezeru. Ovako da uputim apel, je li to apel ili prijedlog ovim planinarskim društvima koji obitavaju na ovom području PD Treskavca, EPD Treskavčka jezera, ekološko-planinarsko društvo, jel? Malo da se organizuje i da se ova staza malo uredi. Poprilično je zapuštena. Markacija je slaba, ali je tura za 10. Staza je za 10. I ovo samo koristi oni koji dobro poznaju. I eto, koji kažemo tako, vole ovako ko ja lutat. Na nekim mjestima se treba pojačati markacija i to je to. Po stazi ima dosta oborenih borova, jela, to bi trebalo malo raskrčiti. Evo još jedan prilog ovome što govorim. Evo, ovako, ima dosta stabala oborenih. Kaca, slaba, skoro da je nema nikako. Ovdje se vidi kad je ova staza i rađena, to je obnovljena 28.7.2007. Davno je to bilo. Evo, moja trenutna lokacija je ova ovdje tačka, a idem prema Zmijskom jezeru i obliku. Slabo se može vidjeti ovdje kroz krošnje drveća. To su nam zubovi. Ovo tamo što vidimo, Nikolne stijene. Tamo dalje Klekova glavica. Eto, ja sam sišao sa staze malo da bi našao neki vidikovac. Ali sve je to za sad u povojima. Izlazak na jedan manji vidikovac. Aha. Dobro. Ovo tamo nam je Jahorna. Ovdje dole ispod je Trnovo. Tamo lijevo Trebević. Još lijevo Sarajevo. Sarajevska kotlina. Neki blagi povjetarac, što je dobro u jednu ruku, a u drugu ruku vidjet ćemo zbog kupanja kako će biti na Crnom jezeru.
Ovo tu što vidimo, to nam je vrh Oblik. A ja bi trebao negdje na ovo sedlo tu gore izaći nakon što obiđem Zmijsko jezero. Ovo tu lijevo, to su već zubovi. I nakon nekih 2 sata i 45 minuta borbe kroz šumu sa usponom dolazim na Zmijsko jezero. Naziv Zmijsko jezero ne moram puno pričat, možete pretpostaviti zašto. Kad ću biti oprezan. I evo na Zmijskom jezeru, nakon kraće pauze, ovo nam je jedna čeka lovačka na drvetu, nažalost.
volovsko ždrijelo. Trebam da izađem na sedlo između zubaca i oblika. U dobroj mjeri zaraslo, neprepoznatljivo. Evo, nekako ću iznaći put. Uspijevam pronaći put. Sad je već lakši. Još malo i na sedlu ću izaći. Volovsko ždrijelo nema marke, a evo bit će trek. Desno, iza nam je vrh Oblik, ovo pravo tamo stazom ide se na Zubove. S obzirom da je ugodno za hodat, ima vjetra, aj kad sam već na tom sedlu, idem put vrha Zubovi, obići njih, pa Oblik i onda ćemo Trokum, Vreloj, Crno jezero. Evo jedno kameno okno, ili ti prozor, ili ti vrata, iznad Zmijskog jezera. Sad za sad staza prokrčena. Dakle, ovo ispod nas i ovo tu su Zubovi, vrh Zubovi. Ovo preko puta Lupoč, Nikolne stijene, ovo nam je tamo Klekova Glavca, dalje tamo u daljini Pašna planina, a ispred nje Čabenske stijene. Ovo nam je tu Ilijaš, tamo dalje Barce, a ovo nam je Oblik. Ja ću se sada ponovo vratiti ovim grebenom na sedlo, sa sedla na Oblik, s Oblika se spustiti na Trokum, Vrelo, a onda potom idem tamo iza na Crno jezero. Ovo dole trebala da bude Kozja luka, a ovo vamo negdje nam je i Šišan. Ovo dole ispod su Godinske bare, Turovi, Tošći i dalje Trnovo.
lijevim Bosnjakom. Jel ti Ljiljan? Nakon Oblika sada ide Trokun Vrelo. Nakon silaska sa Oblika dolazim do račvanja staza. Desno nam je dakle staza Jablan do, dalje Dujmovska brda, lijevo Crno jezero i to je moj sljedeći cilj. Evo, treska poznata po izvorima i evo kako kaže koliko ima dana u godini toliko ima treskavca izvora. Iza mene ostaje vrh Oblik. Staza koja vodi prema Crnom jezeru. Vrelo. Ovdje je baš voda čista, bistra. Evo. Ovo tamo nam je vrh Oblik. Evo jedan prelijepi izvor. Nakon kraćeg osvježenja na Trokun Vrelu idem put Crnog jezera i tamo očekujem da ću se okupat, da će biti top, nadam se. Neki 30 minuta cirka sa Trokun Vrela ima do Crnog jezera. Pa evo vidjet ćemo. Sad lagano spuštam prema Crnom jezeru i evo ga, dolazak do iznad Crnog jezera. Prelijepo Crno jezero. Bit će kupanac.
top. Nakon kupanca idem put Velikog jezera. Fantastična jedna tura. Sad opet pronaći stazu koja vodi do Velikog jezera. Dakle, zaobišao sam Veliko jezero, spustio sam se sa Crnog, zaobišao i evo idem put Platnog jezera. I ono evo tu nekih 30 metara, a sad ću ovdje jednu pauzu, ovaj vidikovac jedan prelijepi, prenapučen nije. Evo klupica, a jezero u fullu. Malo preveza krastavca, nešto lagano. Ima li ljepšeg ugođaja? Nema sigurno. I za kraj Platno jezero. Neki kraj. Treba se još raditi do turova. Ali eto, ide to sad lagano.
baterije napunjene na full. Treska je zakon, definitivno. Nema dalje. Evo, nakon nekih 17,5 km, 9 sati 40 minuta s pauzama. Sad sam trenutno na Šišanu i neki možda sat i pol bit ću na polaznoj tački u Turovima. Sat i pol, sat 40, ko zna, vidjet ćemo. Dan fantastičan. Gdje sam bio? U jednom momentu, dakle, zubovi. To je ovo ovdje. Zubovi. Odavde se ne vidi oblik. Jedna lijepa kružna tura. Evo, ponovo se moram da kažem, da kritikujem, ja ne znam šta je ovo. Ponovo su mašine probile put prema Kozijim lukama i staza prema Velikom jezeru je neprepoznatljiva. Ne znam, ovo postaje stvarno katastrofa. Šta će se od Treskavci napraviti, to niko ne zna. Nakon 11 sati i 10 minuta i 24,5 km, 1350 uspona, ponovo na polaznoj tački. Eto, to je to.